قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل بلاچو يا محمد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بنفسوچاچو ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሪያዎቼ لا تقنطوا من رحمة الله كالله سبحانه وتعالى أزنت أتقرطوا تسفى أتقرطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى ወንጀሎችን በሙሉ ይምራልና ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከቀደምት ብለው ከተረኩን ታሪኮች መካከል አንድ ሰው ነበር በዱንያ ቆይታው ያለ ወንጀሎችን በሙሉ ያዳረሰ ሙሉ ወንጀልን የሰራ ከዛ ሊሞት አካባቢ ላይ ልጆቹን ሰበሰበና ያ በኒያ ልጆቼ اذا انا مت እኔ ሞትኩ እንደሆነ አቃጥሉኝ ከዛ ፍጩኝ ግማሹን ደግሞ የተፈጨውን የብስ ላይ ግማሹን ደግሞ አየር ላይ ርጩኝ ጥፍጥፍት ብሎ እንዲሞት ነው የፈለገው እሱ ከዛ ቃል አስገባቸው ልጆቹም ደግሞ ያባታቸውን ቃል እንደሞተ አቃጠሉትም ፈጩትም ሱብሃንአላህ ከዛ በተኑት ያንን ጀናዛውን ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምድርንም ያያዘችውን በሙሉ ንፋሱንም ውሃውን አዘዛት ከዛ ተሰበሰበ ከዛ ኩን አለው አላህ ሁን ሲለው ሰው ሆኖ አላህ ፊት ቆመ ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ ያ አብዲ ባሪያዬ ለምን እንደዚህ ያረከው ብሎ ሲጠይቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من خشيتك يا ربي أنتن كفرت شنيلال إيه بارع كذا الله رسول من يلالو فغفر له ما روي له رسول عليه الصلاة والسلام كذا حديث لم نصله لتمرتلا عندنا يتم بنكبر بن إنسان ببلان بنكاتلم الله يكسكسنال كلنا نبت يسنسنال ولتنيا ودمو يا الله سبحانه وتعالى أزنت سفي مهونوانو لا تقنطوا من رحمة الله كالله سبحانه وتعالى تصفى النقرة وده الله النملس وإذا الله سبحانه وتعالى تقاسنا الله ببزات يقبلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته